ring up the aban gabi mi say near my aban hagabi the hadam sharene ring up the gabi mi say on the semi final on the last match in Saturday had the you na hanima final ngunur nawe. All the best. The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 semi-final second match Pheichon FC versus Haokok FC Ari Haokok.
The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 Haokok match officials be week. Now Usada Chitei Mili, match commissioner and referee assessor Runganing Kashung, referee Tinganing Pinau, assistant referee 1 Honriso Kashung, assistant referee 2 Shanting Shingnai Sui, fourth official watching me AH.
알았어. 야, 그럼. 너! 너 뭐야?
Ini pag nabo. Ya, majinjingan dia. Dia bisa minum. Bo kerja, kami tinggal. 이거 나쁘지? 어디 호비대? 그거 거의 계속 늦었죠. 깜짝이야.
왼쪽. 예. 아, 그런데 진짜라. 아, 지금 개보로, 블랙 보로, 블랙 보로. 고프로는 개우지 가이로다. 저 못 갈래. 짭짜에 이렇게. 자, 또 뭐 넥스. 블랙 보로. 블랙 개대 오늘 맞았다. sana to man next jot buồn gì gì đây bây giờ là cái nào 싫어 아이 제목이 ها بوتيري نموت له 해방자들이냐 못할래 타오고 발라오나 하이게 바이도 가봐도 뭐, 부산에 가봐, 이지는 다 몰라.
뭐 지금 선수라. 아니 엄마 물어라. 사도 엄마 물어.
어떤 데라 봐. nó suy nó suy có tiếng cái bọt lên cái chỗ tân đây rồi có tân thì có phân ạ chỉ có tân chúng ta nằm rồi khi nằm đây không phải 야, 야, 나이 신사는 자. 나도 안 신나가. 거기 버스 나오시고.
구속하고 쌍 구속하고. 12번, 50번. 얼마나 있으면 또 와봐지. This guy that is yeah. The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 in the first half nay, Aringero the Clayhi, semi-final second match, Pheichon FC versus Haokok FC, score update na nil. Pheichon FC 0, Haokok FC 0.
Aduh, pintu ini anak rapu sih.
FC na Haokok FC Ari scoreline hi 0-0 Higley Mathalak kai Achui semi-final bing hiwa Kajang kat Mathak jang kat lay 0-0 na lay ngok lay Hila extra time sang laga penalty shock li nika kajiw hi Yari kachi hanchit kasang lilis talay Team Kaniwi player bina Yari bing mi miam sab tak lay kajang kat natum Team Kaniwi player li ning shitra kapong shock li shit lay Ukrul district li Matha mai thui team Kanina semi-final rami dak leni Aring reu dak lehi Haokok versus Pheichon reu lehi Yinglu Haokok na vaw dak lehi kiak kapang da vaw shop lek le Pheichon na la mga silipang laki na vaw laga Ashiva ready sal kapam dak leni Mr. Number 7 Mr. Todd Couture Anapoli Singdalay Number 7 na pass milaga Haokok number akhna mathalak khai ball akha mishong milaga Pheichon number 3 na defense salui laga Mr. number 17 na Haokok 17 na mitali shide ka teo ka kapang naw gida out chop laga Pheichon wang choi nak sabhang laga Mr. Paimina 3 line ka thachang mi Paimina 3 line ka thachang mi laga Mr. number 7 thot ka na sakchang dang pai laga makhamya akhale ogida Ari hi Haokok FC Wivang free kick akha sampang kick jithad lay kachang kat team khani hi kapai maning ne team khani hi kapai maning ne Mr. number 13 4 nakthakniga Haokok 13 nakthakniga color number 18 na kathaki jile phap mata throi sakchang dang rand lay akhur akhali
riêng sắp tức lấy gì các chẳng khất ní ông cháu lấy nhưng luôn wow chỉ bằng lại nó sát lấy Pheichon nữa Mr. number 13 nak thật như cái 18 nak thật như lấy hip hop mà ta ngay mà thà là khai bố là cái thật cái tiểu cái chuyện nào vậy đó out show cái đấy Haokok nằm thà là khai ATM cái sai ấy rồi là Pheichon goalkeeper nè ball gì nhưng mà không ngay nó vòng phun tới lấy mà lấy hai ta là cơ nhưng mà không ngay nó cái thật trong như phải mà ram lui shit tới lấy chỉ lại nó cái thật trong lui shit đấy Haokok number 4 Pheichon là defense sal ka Pheichon là khuli shit đấy 13 na sing play Haokok 13 na sing ka along ni mathala kai pola ka mizang lui shit ka Mr. number 16 na sakchang dang hom dale ka 3 na defense sal ka corner kick sam thongai đấy Haokok quy vắng Mr. number 18 ana corner kick quy kita lele team khani coach ping kala manager ping akhon ka pang hi ka pai maning ni kala chili lang mai da players ping na mathala khai pola kha mi jangai Haokok na corner kick mathala khai ka miung na crossing song lui la ka defense solution tele sakchung da head chang rok la ka ball ji na ka teo ka head ka sa ji ka teo ka chui naw kai da Haokok Ari Pheichon lewang ball sambang lei goalkeeper na single lei ui passa mi khwai ran ai goalkeeper na thakshang mi khwai chui lai na thakshang mi laga along lei telepo sakchang tong na hang rock la number 3 na Mr. Yuthing na along ni mathalak midai bola ka number 6 na pai laga Mahamya khaleng gida 18 na khuli shit laga side pass mi shoke Mr. number 3 na Pheichon 3 na katak lui Haokok 13 na khuli shit le 22 na single ball along ni Mr. number 23 na 4 section ta pai laga teo ka kapang naw gida chi shok ni kle jim thei rang eroi la Haokok quy vắng throw in corner kick ak sampang midley yenglo the box area li players check hexam laga pam dak leji ningyang mong galai mathala kai corner cross ak sami laga het sak jine ka teo ka chui naw gida out chokai rai Johnny goalkeeper nak takshang ni khwai sakchang dang ram play Pheichon captain number 6 na hangdak lejina malung kasalak khai ochot lei mashik melu jidle mathalak ka bola ka mishongli Mr. number 13 Mr. Yuthing sing laga Pheichon Mr. number 13 sing laga sakchang dang hong chini ka project de ko kathak law gida throwing Haokok bang sampang le Haokok Mr. number 17 na mathala kai pass akami lushit le Mr. number 16 na su kateo ka khangkhun kateo ka nei ro dau gida yenglo marak chak kai na ak khangshok khamiji yariping ningyang mong ngai chika kutong na tim khani wang pangla kai na sida bang pe melushla Haokok 13 na indirect aka sambang lui laga kathak mi khwai ran le sakchang dang hang rock le the box areas li sakchang dang hang rock here goal dang khwai ran dak le nei aka washinal ishila defense sa preda Pheichon Haokok na kathak mi laga anungi mathala kai bola kami kachang khat Pheichon defense min head sa sang mushi de
number 18 na khuiliga Haokok 18 na khuiliga singsat tale 18 na mathalak khai ball ke pasami Mr. number akala katak sang milaga Pheichon na khuiliga alung ni section tang hai rok le mukhame akale wida put charge side je wida Mr. number 4 kuichar li khwai ran le kachihan sit kasang le chawe kuichar li mi mau chine ka Mr. number 16 mathalak khai number 16 ni pass mission le Pheichon na khuile Pheichon ni Mr. ni thinga ang hom le ko kula shlagena out chok gida yinglo kek khamsit rok le Mr. number 17 na Troina ka sabang naga alung ni hersang mili laga Mr. number 3 Pheichon na defense sasang ni Pheichon Haokok na head sasang vai Mr. number 16 na 17 ni pass mi Pheichon ni number 5 na defense salaga section ta 22 ni home ni laga number 5 na kuli shit le section dang hang rock le number 5 na 5 section dang home rock na mathalak kai cross aksami Mr. number 18 na kuilu laga katak sang khwai section dang ran le Pheichon ni defender bing na Paul Singh Phung ga Mr. Yuzing ni khupung le Mr. Yuzing ni bas menu ga anaya le sing sat laga section dang hom da mathalak kai ball agami ka Kelashi lagena sarai da kasaba maning mani ka katot na rokau kita malung chang rokau kita kong khuli le he ne kachangkhat malung gudung na rokai da kusine arui kongkhuli sajda da le khani ni hi kachangkhat matha chaw da le masasa vai ran le kachangkhat achuwi hiwa player khani wi player team khani wi players hi akhon pang nang rokai da viewers ping audience ping mamatu paila le khai nei Mr. number 3 Pheichon FC 3 na katakshang mi gijar along ni mathalak khai bola katakshang mi laga number 5 na khuli hit ga sakchang ta along ling hang rock lai number 18 na khuli ga Haokok 18 na khuli ga pasami lu hide Mr. number 24 na along ni katakshang mi laga Mr. Kuichar na khuli na Pheichon ni 3 na 13 ni pass mi lu hide you na sing lai thalak khai pass aka number 8 na Pheichon na sing lai mathalak khai along ni Pheichon na cross mi jare Mr. number 13 ni pass mi laga attempt ka sane yimlo Haokok kui goalkeeper na kom se na kui laga phat sada ball hershang mi le Mr. Kuichar na sing jatle Kuichar na katakshang ni khwai sa dale makhame akale ogida Haokok kui bang bola ka sampang ni shitle free ka sampang ni shitle number 18 na kathak mi ki jere Haokok 18 na kathak mi ki jere mathalak khai ball aka kathak sang mi ga Pheichon ni defense ping na Mr. number 13 you ni pasani ni ga ana mathalak khai number 8 li pass mi li shide ka number 24 na ila kathak sang sha paida kathak sang mi li ga sakchang da 17 na 3 kala 24 sang na ga sakchang da bai rock lai sakchang da bai la ga Haokok na khuli ga Haokok 24 na sing lai yinglo Mr. number 3 Pheichon ni 3 na chak chuk tak reji la kya ka kham tha khale number 4 na het sa sang mi lu la ga Pheichon ni 4 na het sa sang mi ga Haokok 13 na pai rock la 8 na 5 na Pheichon ni 5 na mathalak khai bola ka mi jangai kala Mr. Kuichar Haokok Kuichar na ball sa chang tang pai rock la ka tak sang ni khai ran la awi la Mr. number na side li Mr. number thot ka charli side li pass mi dal ka thot ka sing jat le ka kula shila kai na apai li khet khai ka teu khale ogida
falling sampang au kita Haokok FC wang free kick akan sampang luisit le ashiwi kejibana katak niklai jipak matarang number 18 ba pam labai keji ya ri gudong na kejang le number 18 no kui pam le re mathala kai bola kai indirect akai free kick akai katak soni khwai rant le di box area le sakchang da king na pai ki jikle la mathai mane di box area le yenglo bom chang rock ta khlei ji ya ri ping ne yang la keeper na la sakchang da nam shok khwai lang rant le Haokok ne dem sat sagi da le team khanini na game spirit le lagai na kala team spirit le lagai na ngara mi dak le chiwang team khani wi player bing le ning khik chung kha phong shok le shit le thak sang mi vai sak chang dang hei rok le khi khang pai le lam theng ne sakchang dang hom laga ball ji head sak vai sa dei ka free corner kick le pai da phaning le thalain real le thalak kai corner kick ak umlui le pai ke ji ke han le yenglo mathala kai ball aka ungi je Mr. Number na katakung milaga mathala kai na head sak vai sang roge ka Pheichon na defense salaga out throw gida Aruila Haokok Sroina khasam banglai mathala kai na alung ni her sami number 6 kuichar na sakchang da ko bai ka Pheichon ni goalkeeper na yon tap khuilaga kipali misik le je machuk te le Aruila ana ball hold sang na utlai chui lai na thak sang milu shet le alung le number 8 li pass mi jine head sami lega matsu thuda Haokok number 17 na sing lega 24 li mitalish 17 na pass salu shit le mathala kai side 16 ni mission ni 16 na number 18 ni milega sakchang tang hang rock laga na pai rock le mathala kai pola ka number 24 na thak sang milu le 24 na thak sang mila Mr. number 7 top kutana sakchang da Haokok number 16 ni pass mi gajini ka number 3 na Pheichon ni number 3 na defense sami laga Aruila 16 na sakchang dang hom laga mang phanro fita ball ji ayar shoka gida Pheichon FC wang Troina ka sampang laga mathalain Mr. Yuthini hermi lui Mr. 39 sakchang dang bai roga number 17 na mathalak khai bola ka takta mi laga yenglo hi shok ni klai ji mathai rangai ka Pheichon ni goalkeeper na pai mi laga paimina ka thakshang mi vang randle paimina ka thakshang mi lushite Haokok player khana side limit alu laga sakchang da hom rock laga kateu ka bang naw gida Troina ka sambang ble player pingwi khwan ka bang he ka pai maning ne aje hi audience ping ma wa song pai thuk jine players ping ba na khwan pang naw gida yenglo kya kham tha dam reu mid le team khani hina Pheichon FC second semi final hili team khani Pheichon FC kala Haokok FC na reu mid le Aruila score line hi 0-0 le Pheichon number 8 na singa Mr. number 18 na Haokok number 18 na khut thak shot le the 16 na quick fire ran ai Pheichon Sroina Troin sambang ni shit le athalak kai ball aka herda mi lushide ka Haokok na defense salaga Roile sakchang da hamrok la Mr. Paimina alung ni mathalak kai ball aka saksang ni number 8 na sing le Pheichon 8 na sing le ka katiau ka khat mo kau gida
speed ene yong sat sau gi da kong lui hai nei Pheichon number 8 na ka thak mi khwang ram le mathalak khai bola ga ka thak sang mi tha yung lo Haokok ki goalkeeper Mr. Tara na kom sukui ga chui line ka thak sang mi paimi na head shot le Pheichon paimi kala Pheichon number 19 na khui lu shi de number 5 na Haokok 5 da pass mathalak khai mi sang thak ka thana sakchang dang hom la ga mang phanor da Pheichon goalkeeper na yon sukui re chui line ka thak sang mi re chui line ka thak sang mi la Mr. Kujir na head shot la ga mutsu thure jana Kujir na ka thak sang mi li shit le yang lo kochari hangdak le jila achan hi la ka jipak le phak mata thure ka paklak kai na baudak le hi la ningsang lai na ngana mi vai ka ji hi request salo hit le players ping la ka changkhat achuwi Haokok ki kwat chili la microphone aka missing bai ji ne anang sam do baudak le hi ini ka jibana akhok theng le ni kle ji mathai range Mr. Paimi Pheichon na sing ga number 5 na side limit alu shi de Mr. number 7 na tuk tarna sakchang dong ham roke ball ji chui lagai na pang lagai na thak lika out chho ga 17 na throw in khui ga Haokok 7-24 na sing le 24 and 22 sakchang dong bai rok la kali wa hai le ball ji phana lam thei thu re Haokok na throw in number 18 ni milaga mathalak kai pass mi paimi na kom lagai na ana khui laga alung li mathalak kai pass mi laga yelo goal edem sa hoi sa de ka convert masar shre arila sakchang da alung ling hai chatre 21 na 12 23 na 12 sakchang dang hai laga mathalak kai pola ka bizang lu shi yang lo chili khishok nikle referee na makhamya khale khai juwang sakchang lakai na ningsang lakai na ngatak mi khai juwang player khani jile le ningshi ta ka pongjok le kachangkhat team khani hina mathak lain ramit le ari ramit dak le hi Pheichon FC na Haokok FC na ramit dak le ne team khani hi Ukhul district liwa top team ne kaji hangbai le Pheichon wi Mr. Yu Thing na Mr. number 18 na ki khangja kle sapai ka Haokok ki team pingjin na muthum tang na khoi khwang ran lo yung lo Haokok ki Mr. Kuicher na ki khang kle phap mata thure kachangkhat Pheichon wi matic team hila pura ngachang ka jaw le ye ningsak lakai na ana yong jang kami ishiwi organizing committee wi matic team hila mangrai hila ana samira ji hi phaning ga kachangkhat ahi UFC ling reu si je mi kham thashop provide phaning le ye number 4 na Pheichon ni number 4 na het sa jang le het sa jang le sakchang dang hang rock le alung le number 18 na ngapai rock le number 18 nam thalak kai cross ak sami ka Pheichon
Pheichon ni defender bingna mathalakai defense salga mathalakai bola ka Mr. number 16 ne Mr. number 7 ni mizangai Mr. number 13 na arui la single 13 na 3 section tang bai rok laga section tang bai rok laga section yemlo ke kemelung jangkle ishuwi auri Haokok FCV kochana hoi chidak leje kya khani yang legle kachangkhat Pheichon FCV kochon lila request sangai le nanala hoi kachimi lo ji Pheichon ni bang Troinak sambang le kholo jit le wakla Trina line ketakchang mi laga sakchang da 22 na Mr. Gujar na khui laga Haokok kui Mr. Gujar na sing sat le Mr. Gujar na sing laga pass mi khwai sakchang da ram le 18 mi lu shi le Haokok kui number 5 na pass mi ta khwai ran le number 7 li mi shok laga Thalak kai crossing Samil pai da phini ka Pheichon wi defender bi defense salaga arila Pheichon ni bang free kick aka sambang mi shitle Pheichon na three line ka taksang mi along ni ka taksang kami danger area li ka teu kha nam ngaro ka gi da makhamya le gi da arila Mr. Tara kachangkhat isumi Tara Singji alak ne 17 na sing chatte sakchang dang pai laga 5 na pai le Pheichon ni 8 na sing laga 5 na pai laga 3 na sakchang dang ra ne kha ball ji in a control sa right sa ne marar juda arila join number 24 li minu shide number 24 Haokok kui 24 na alung li mathalak khai bola ka thaksang ni kha Pheichon wi defender bing na sakchang dang na thok vai sal ka throwing aka sampang mi shitle hayum na shida hati shak saksara shitte nirna ball aren to hado kaship pradinga hada ka humiro du request shitri Mr. Gujar head sak vai sal ka yanglo Gujar na thap mi shide ka Kelashi lagai na au chokawe Pheichon ni bang goal kick aka sambang le Pheichon ni goalkeeper na ningnam churin na shung hai laga ka thakchang mi khwai ra nai re mathala kai bola ka Pheichon na mi ka thakchang mi Mr. Yuting na khui ga number 8 ni milu shide number 8 na sakchang dang pai ka Haokok 13 dang pai khuli shide pai khuli ga mathala kai bola ka side ni shokai sakchang da Pheichon ni number 5 na alung ni mathala kai bola ka kathakchang mi le yanglo hiliki shok nikle je mahangar ma dai number 5 na khuli le number 5 na side ni shok laga Mr. Gujar dang pai le Keteu kha nam khang rok tak khang rok leo gi da referee này hi ma sabai mre jau gi da arila hi Pheichon ni rang free kick aka sambang ni shitle Mr. number 8 na katakwai sakchang dang ran lai Pheichon ni 8 na kathak ni ga ka jipan na kathak ni le phak ma dar ngai number 8 na set side dei katakwai mathalak khai pol aka mizame het salaga Pheichon na item sai Haokok na defense sasang lu shit laga arila sakchang dang hom jatle Mr. number 4 nam mathalak khai pol aka mizame kha linesman jing kya khamathat lekle ana flat 3 line khang milga offside tai re jawgida offside sabang luilga Mr. Gujar li pass midle Gujar li milwe mathalak kai side li pass mi shang ye Pheichon na khui luilga Pheichon ni number 12 na 3 line ka thak sang ye along ni sakchang da Gujar na head san we re
Haokok with 13 na sing naga Mr. Thot Kajar number 7 na khuli shit le Aruila number 23 na head sata kami ne ka yang lo Pheichon ni 22 na mathala khari ball akhmi na ke ka number 11 jina kapte ka kathak na hogi offside tai re mathala kai bola ka lungi mi sang na yang lo kishok niklai je mathai ro ka Pheichon we goalkeeper na yon se khuire number 4 na sing lo mathala kai bola ka kitak sang mi re number 11 na section dong hom lay ball je mathala kai crossing a kami ka number 4 na Arila defense sanil ga number 4 na kitak sang mi le ka chang khat achu tournament hiliba 4 ka ji ya danger sa jaut le 4 ka dong hi achu hi matha shirt le Commander Dorlila Kunupakwi Iwi Command Sakrai Kunupakwi Henala Hankrahila Kacangkat Ningang Jautlay Nali Matalagin Yokuisi and Mishok Labai Jantlay Chi Lagay Nakatakshang Mile Chulang Katakshang Mila Haokok na Single Arila Haokok in number 17 na Pasami Luliga 6-5 nang Baikuliga Pheichon 19 na Kuili Ka Yuting na Atsaba ino kui pung na kashaw ay jana makamya akalaw gida yung no Mr. number 16 na patsa da magtak sa kumay da block pasami da kleje kya kamathat laglay paimi nagtak ni ka kachpa nagtak ni paimi nagtak siya lay mathala kay Mr. Yuting ni misang naga Yuting na along ni misang fine run lay section da mathala kay slightly Mr. number 5 ni miday crossing sami Mr. Taraboy na to kui laga Chui lai na katak sang mere along ni satle arwela hi ki shok ni klei jim hang rong ai pol jin kapang naw gi da ari Pheichon ni wang kick akasam bang shitle yenglo ari shaktiman la itu mihili kamera yung mirida may kut mangay na siyang radak lejila yari bing nila Shaktiman juvang asida pangkape usla Arila Haokok na singlay Haokok ng talakay pa Paul Sangrok na kinasilagay na handball sa gina Haokok ibang yang no Shaktiman na horon na panglakay na kong midlay Haokok ibang ka Pheichon ibang klay matiro dhuray mathalak kai bola ka Haokok na alung ni kataksang milaga number 5 na single number 5 nam thalak kai bola ka mila yang lo kijok ni kla bahang ngai ka Pheichon defense salaga keeper li ketiok ka sakzu leo gida kong ni tai re Ari second semi-final Raumi daklehi Pheichon FC na Haokok FC na Raumi dakle ni Ukrul district di jikava top team kanini kacangkat yari bela ninga unglaye Keeperly ketiok hakpang da sakse khai ka ngai ron da sakse klik ji yari nang chanchang laga phap mata thuri team kaniwi fans ping hila kapai maning ni ka players ping hina kwan pang na wang ro kai da fans ping hi mobile sang pai thurai chena player ping nela
team spirit khlei mai lega kala game spirit khlei mai lega akhon khane mai khwai mutum request sadly pai mi na katak chang khwai ngara nai re ka khibana katak nikle ma thei rongai chui lai na katak sang mi ga along sing zatle Haokok Pheichon na pass mi zang shi de Mr. number 5 na side li pass mi shok na 6 na single 6 na arila mathalak kai 5 li pass mi li shi de Haokok 5 na single arila mathalak kai number 18 li pass mi zang shi de number 18 na pass mi kai sak chang dang ram je Pheichon mi number 4 na defense sami li shi le mathalak kai bola ka thrusang mi le Kilash lagai na Pheichon defender bing na sakchang da katak je na Paul ji out chokai re Mr. Gujar li milu shit le Gujar kini hi ka paiming ne mathala kai bola ka Gujar na katak sang milaga sakchang da item sak ni ka Kilash lagai na Paul ji convert na sarar da aru hi Pheichon ni wang Paul ak samthong li shit le kajang khat evening yang makhung kalama ka pen hang shi daw ge isuri organizing committee na ili lak ka thumai na wai ge ji local saw ge da thinghang bati na ngajak chini ka arui lama milak rong ge chana organizing committee li la hang shi tle ge iwi sakchang dang ran ni olo arui number 3 ne hermi li shitle Mr. Yuthi na quick vai sal ga project ka chinaw gida aw chogai re Haokok 17 na single Haokok 17 na 16 ni mitali 16 na ball sing phung le Haokok 16 na bathala kai pass aka slightly through da khamine ka clash la kai na Pheichon 3 na defense sasang we 3 line ka takchang mile number 13 na khuli shide number 13 na ka khatak chi yunglo kya ka mathat le ka kateo khamakhayaw gida ochoga we lak kathum ma bom rai iwi thinghing ma ti baja organizing committee na ningsang lagai na khangran mi log je hang ni shitle chulai ka takchang mi ga Pheichon na sing la rai la Pheichon number 8 nam thala kai pass mi number 17 Haokok 17 na khul ka 16 ni milu shitle 16 ni mil ka 16 na sing la rai la 16 na sing na ma thala kai bola ka mizang khwai crossing sa khwai sakchang dang ran le Mr. number 3 na Mr. number 3 ni sing 17 ni mishong ni shide number 8 defense ala ka number 13 yuting na sing na ka athala kai bola ka number 18 ni mil shite athala kai bola ka item sa khwai sa ne yung lo Pheichon FC goalkeeper na kapai amaning klay mane chui line ka taksang mi ga head tong rock le ga Haokok FC tong na ken head tong je na Pheichon ni wang throw na sam bang le Pheichon ni Mr. number 3 na khui le ga number 13 ni milu shi de 13 na single yuting na single ga section ga hang rock 17 na pai khuli shi de 13 na single ga 13 ni pass mi Pheichon ni number 8 na single ga arila section ga hang rock le Pheichon ni 5 li mi le ga ayali ma thala in kapta mi je kuichor na awi iwi kui kuchor hi maram le da he tong sang mi le ga arila kuchor na sing phung le number 4 li mi sang na Pheichon ni number 5 na alungi pass mi sang li shit le mathala khai crossing aka sami laga Mr. Yuting na section dang hondle ka hili chi shok ni le je arui la mahang ra ni ka chang khat sakrek ka chang khat kle ki ji la phap mata thoi Haokok ki bang segi ak sam bang shit le chi line ka takshang ni laga arui la Mr. number 7 thana 16 ni mitali laga 16 ni mathala kai crossing ka kami yang low number 7 na atem sa laga ka theo ka pang naw gida
arila Haokok na singzat tale Haokok na singzat laga mathala kai Paul aka mizang jine yang lo kishok ni kle ji mahang na ngai arila Pheichon na sakchang da defense salaga Mr. Yuting en sanadin na sakchang ding hamrak laga Haokok yung Troy nak sampang play mathala kai Troy na ka milaga number 13 na Haokok with 13 na mathala kai side lead number 18 ni mishok ni sakchang dang bai rok laga yang lo kui cherry kui ji kachang khat chang ga yi phlu me ji hang lu shit le mathala kai crossing a kamila mathala kai defense ping na Haokok kui player na defense salo shit le Mr. number 16 kala Pheichon wi 8 na sakchang dang bai ga 17 na kui lu shit le 17 na alung le ka thakchang ni number 4 na head tong sang le re number 5 na sakchang dang hai rok na Pheichon na sing la re Pheichon Mr. Yuting Mr. number 8 Pheichon wi 8 na sing le aroi la mathala kai polaka paimi li pek pasami lu shide paimi na sing naga 3 li pas mi lu shide mathala kai ball along le mi jang le ka Haokok kui defenders ping le mathala in real laga Mr. number 7 ni mi shang le yang lo kishok niklai ji mahak na rang hi ka chang khat kulashi ka pai le le Choina ka Haokok kui wang sam phang lu shit le number 16 na kuliga 16 na cross sami vai 17 ni pass mi lu shit mathala khai cross akhasami number 6 yung lo mathala khai item sa phai ra dai side li pass mi shok ni laga Haokok na singla re la Haokok na mi jang phai ran le Haokok kui Mr. number na kathak laga kateu khachui na ogida au chukai re Sangdong hamrak le au chogogida Haokok ki wang sambang lu shit le Troy ni 16 ni mi 17 na 16 ni mi ga sangdong ham paimi na kuiga 7 na tot ka thorna kui bung le mathala khai crossing a khami ka teu ka gabang naw kida arila Haokok kui 23 na sing le jot le Mr. Pitcher na kui bung laga mathala khai ball pass sami khwai sakchang ta ran ai ka Pheichon FC number 11 na kui bung laga Shangai Shang naga crossing sami vai sakchang dang rane Mr. Gujarji ka pai ning ne ajui Haokok kui jer khani yo kachang khat solai jawt le kui chang hi phulung ei Pheichon wi three na join sabang na 5 le hami 3 na kui lui laga 5 le milu hit le mathalak khai 5 na alung lik tak chang ni ka Haokok kui number 6 na defense salaga arila Pheichon na kui hit le Pheichon na mathala khai bola ka kathak sang ni jine arila sakchang dang hamrok le out mata khwai sakchang dang hamrok le ka makhamia khale ogida referee na makhamia khale ogida number 24 na kathak sang ni khwai round le Mr. number 24 ana mathalain ka thakchang mi aluni pas mathalak khaya khami sangai number 18 na Pheichon number 4 na three line ka thakchang ni re Pheichon 11 na 6 sakchang dang ngapai ngrok na out chogau gida Haokok kriwang throwing na khisampang le Mr. number 21 and 23 na Mr. number 6 ni pass mi lishide Haokok na ruila single Paul je Haokok na single Pheichon ni mizang lishide Pheichon na kuipung laga Mr. Yuting Pheichon number 13 Yuting na single alung li mizang vai sai ka Haokok na defense sa lishid laga sakchang dang hangok laga 19 na 17 mathalak kai pass mi laga ari Haokok ko ai din na mathalak kai etem akhasala kai ka call je convert masar rita ari hi Pheichon FC wang ball akhasapang play
organizing committee li lagli da ham shitle iwi ting hum diji achuwi second semi final wi coach khani li near ni ngai le ji ham shitle ye Pheichon wi number 8 na khoi phung le Paul ji ana singthing nuga ina kthak ji mong ai na pam le mathala khai bol kthak sang mira da ana je han lagai na pam dak le hi kachang khat sung na pai ji jhan le ye yung no Pheichon wi coach na akhar mi shok lak la nim chore na ksa chung dak le ji kya kham thak le yung no ki shok nikle tara boina tu khuli laga chui lain kthak sang mere chui lain kthak sang mi laga arila 7 na din na sak sang dang hom laga Pheichon wi number 4 na defense sak vai sal ga hiwa khlem mai na yang chot khawai nei jau gi da au chok sa kaw se jere hello commentator to mioli la thar kamia ka sao ge na we 40000 ji ajon dang miaura da katong ba ke sen khu shok khai gai ne ka wor chi baili sa sa gai na ashi au shong divert side da nan la ning tong la gai na to nei chami gai da shi sang ya ri na pang line ka phe chok sabai khawa pang bang la maning la aphai la ka thang sang la ka akshi ta chok arila arila Pheichon na single Pheichon ni goalkeeper na thaksang mi khwai ingsang lakai na majuk luka chui line ka thaksang mi ka thaksang mi li shi dei sakchang dang hang rock luka number 16 khui luka Pheichon na single Pheichon na 19 na number 3 li pass mi shok mi shit le number 3 na ka thaksang jena Mr. number 16 defense salaga block out saugina Pheichon ni wrong throw in action play number 19 di herzang milaka yang klashi lagaina crown wi condition dina mathala khai pola kami sangai tara boina le shiri shot tu kui le 22 na sing 23 na sing la sakchang dang haizat nok le ka makhamya kha leo gida ki shok nikle marak chak khai ji muk shok la pai tak ka chhan nikle Mr. number 8 na Pheichon 8 na katak milushit ki jere mathala khai bol aka kapsang milyo yung no aju wi tournament ni kuijemi akui hi kachang khat matha jaw tle ye 17 na pass milushit 18 ni pass milaka khano koina khanam khatina o leo ida number 16 18 Haokok kui katak mi vai randley yang lo Haokok kui jersey kol ATM sa vai cherang ka talita ta khli ji ka pai maning mane mathalak khai ATM a khasai ka teu kha mkhayau gi da au chokai re achuwi team khani hui coach khani ni kajang khat ni yang ung chaw le ye akhana khon shop lak la ka sachang mi dak le ji kajang khat ni yang le ye akhana sachang dang sang ga vaw dak le hi la ni yang lak le ye chilai na Pheichon na ka sachang mi laga along ni sachang dang hom zat le 17 na Haokok 17 na khul ka number 5 na ka sachang mi laga along ni sachang da sing number 18 na pass mathala khai mi dai Mr. Todd Katrona item chak vai sai ka Pheichon goalkeeper na number 8 li Harsang mi lushit le Harsang mi ga sachang dang hom le sachang dang hom ga sachang dang bai rok le 18 na achuwi referee bing hina
check kham tha da yang mi da le ke chang khat ning shi chau de le referee bing li complain na ma mi se ka azui team khani hi players bing hi a khon chui na ai da ngasang rock le ka hey ka ji ke teu ka pa ngau gi da audience bing na ma ba sang pai tu rei chena na tin la ke teu ka khanim ta mai lo Haokok Mr. Number 13 ne interact aka khatit ni vai ran lai thalak khai bola ka alung kap sang ni ka Pheichon ni defense ping ne defense salaga ladli da hang shit le Paul ping chi hili collect ka saw milo ji hawa lu shit le Chilai na chang milo shit ay Pheichon na sing sat laga Mr. Number 11 na crossing number 22 limi laga lam khang rock le ho i jaw gida Haokok ki wang free kick akasapang lu shit le yang no kujeri phei kya khamatha akui na kya khamatha jiple kujer na singrit le kujer nam thalak kaina bola khami sa 18 na het sami laga 16 na section dang fight le Haokok ku 16 na section da sing laga number 3 ani section dang fight rok le pasami laga number 24 na singphung laga 24 na singphung laga 24 na singphung laga atam hi tau gida hi Arui scoreline hi 0-0 in lately. Arui la additional time hi at salary 15 rauli laga hili mayuka throw tal ye khiba athang thada penalty ki thakli le bai ki jiwi ki chan lately. Maria mi dakhle ajui second semi-final wi Real mi dak le tim khani hi Haokok FC na Pheichon FC na Real mi dak le ni yari ping na ani shiwi players ping le ni yang khu kada ring pasa da pangla kai na akshi te ko hobi lu shila Ning shlagare issue commentator play Mr. Tumio Tumra issue second match semi-final hi Arui score 0-0 in a late lay Haokok FC versus Pheichon FC roga Arui tum hunna ka break khulaka another 15 minutes roga kala match hi tum shuda itum refresh sak by sak khulaka ngzin program shongla maing roga ji Arui lik chi nei itum wi archery the first Pamring night open air concert Hilly Ramrum Gidale de RTC Yershim Unsek Mr. Pakmi Mahongnao Mr. Thangmeso Shinglai Mr. Yung Kamrang Kala Mr. Chikami Raihing da atum hi kaika ukhul kapayere kaika ukhul kapayra da leye Kala Hilly sound system sing mi ji hina Mr. Hosna Kalau team Konyo ukhul base nei asina singmi delay kala achu itumwi tournament himang maningla kala itumwi ngiawi concert hila live video coverage hi Mr. Sorintan Hore proprietor of Indigenous Hills Network asina cover samira ana latluida kachigata na YouTube le Indigenous Hills Network chi subscribe masarangava aring along the YouTube channel YouTube Indigenous Hills Network chi subscribe sami log ji request kasane
second semi-final hi extra time hi resume zal ere Mr. Tarana Sri Lanka taksang milaga Haokok na single Haokok 16 na sing zatle arila Haokok 16 na sing laga number 5 le pass sa milaga mathalak kai bola ka ayar le taksang mi jinai ka Pheichon mi defender Mr. Paimina ka taksang mi shide 22 na 17 na section dong hong laga Mr. number kuchana Sri Lanka taksang mi ere 17 na kuili ka Haokok 17 na section dong mai ok lai number 5 na kuili shitle pass sada mi Tuna shilakay na Kung sinagdaw hapang nawagin na Sorry na ka Haokok iwang sa pangday Haokok iwang na mathalak kay pola ka side lim shock eh Kacangkat at so naturally Haokok kuchil kaniwi kacahi wa kapay maning na Pas animang sang rock tag na ini Arila Haokok na single Haokok 5 na single number 13 Pheichon 13 na single play Pheichon 13 na single 24 na kuili shit laga Pas sasok milwi Pheichon 11 na kuili shit laga Mathalak kay post ball cross ak sa fine ranay ka 24 na chui line ka taksang mil ka Mr. number 4 Pheichon ana defense salo shit lay Ini Mr. number 6 Haokok number 6 na sinking laga mathalak kay bola ka crossing sami laga section tang hang rock laga inglo Pheichon FCB goalkeeper hila kajangkhat matha chawt lay Azui tournament hili best goalkeeper hi kibano queen clay ji mangar ngai Mr. Tarana kui laga naironda kui phong laga ball chui line ka taksang mi hit lei ball chui line ka taksang mi laga alung le section dang hai zat laga mathalak khai ball aka ta khai ran ji nei ka offside ta ho i jaw gida ari ko kui bang free kick aka sampang play ketiau ka kasang naw i jaw gida handang sak ka tarana thak mi fai ran le tarana thalak khai bola ka alung li kap sang mi laga Pheichon nei na Haokok Pheichon defender bing na Haokok striker bing section dang hai rock laga out chogai re Sorry na ka Haokok iwang sampang dulay Chui lagay ni Hersang mi ka Mr. number 4 na ATM sakay ran laga Pheichon 11 nagtaksang mi shit lay Makamia akalew gina referee na whistle kong mi shit lay Azui tournament hiliba itumi kapung tui li pam dak le fans pasi ke kat songai jaw le ye Pheichon ni wang throw in sampang le number 5 li here milga number 3 na athalak kai crossing aka milga number 13 na kuilga 22 li pass milga Haokok defender binga pas sasong milga Arila Haokok bangi le ball hi Haokok number 18 ni pass mili shide number 18 ni section dang hai laga mathala kai crossing ni ka Pheichon ni defender number 6 na three line ka taksang mili shide section dang hom rock le mapai rock laga aluni section da khning da khli ka jang khat pin phanat le number 13 ni sing phung laga number 13 ni sing le number 13 ni sing laga Haokok 5 na khui laga Haokok 5 na 6 le mili shide Malakai side li alungi ball mizang laga yang la number 7 na kishok nikle je mathai rangai Haokok na mathalak khai goal aka score samire Mr. number 7 Haokok 7 kachangkhat kapai mi maning le Mr. dot kachar nahi kachangkhat no ili capability le gi chi how should play Pheichon na ningsu ki tamsala hiba just extra time ni arila samsha pure ji khrana na haning le
mathalak kai bola ka Pheichon na takshang mi luishit laga counter shot vai sane ka kateo ka kapang naw gida goalkeeper tarana Haokok kui goalkeeper tarana kam kui laga Mr. Kuchar Limiere Kuchar na singphung darui la mathalak kai bola ka number 5 ni mezang luishide side li ka chok ni jene number 16 na kui vai sana ka kateo ka kapang naw gida out chogai re line ni mathala in herta mi Pheichon na Pheichon number 11 na singlei Pheichon number 11 na single Mr. Haokok kui 6 na takshang mi luishide Pheichon na kui luishit le Pheichon na mathalak kai side li ball mission ai ka 6 na ka takshang mi luini ka awila Pheichon ni pakni le ball hi Mr. number 12 na alung ni zai 13 ni milga 13 na mathalak kai ball aka mi khwai sane ka Haokok kui defender spring la pang la kai nang rew la ka suk fai kana Pheichon na khuli shit la ka Pheichon na khuli shit la ka corner kick sampang ni ka da phaning sa hini ka Haokok kui wang free kick aka sampang nuit le Mr. Tarana ka takshang mi khwai ranai re chui lai na ka takshang mi re alungli ball jis tatle Mr. number 13 na mathalak kai side li ball mita laga Pheichon na defense salaga out chokau gida Haokok kui wang sampang ni freely harmi 23 na Haokok kui 23 na singly mathalak kai 13 na alungli mi zangai ka peimi na khuiliga Pheichon ni peimi na khuiliga alungli number 8 li pass sami dushide number 3 na khuili 3 na side mission laga ya khaleo gida Pheichon ni wang ik afasale chui lakai na kasang milga ATM sak vai ran jine ka number 14 number 16 ni pass milga ka teu kha kapang naw gida Pheichon ni wang troi na sampang no shit le hili substitution akhaleo gida Pheichon ni substitution akhaleo gida number 21 in mathalak khai crossing akhasa khmini ka Pheichon basina goal ATM sak vai sak changtang ran loka ball chi kteu ka pang naw gida au chokai re arila Haokok ki wang ball akha sampang le tarana ka takshang vai ran le chui line ka takshang mi leka alungling hai zatle alungling hai ka 7 na khui phung naga Pheichon 13 na pass mi lushit 21 ni pass mi zangai number 11 ni side li pass mi shok naga arila crossing sami vai sak chang tang ra nei ka ground wi condition hina ka te ka chakshina wida au chokpat khai nei iwi bra ningang makhum chiwi achubi hosami dakle athumli khrangai lak dakle ne khiwang khle jika achumbang dakle chusim ka ibidi ngam mi thani ka chang khat hi ningang makhum leidale gi hang shit le Haokok na number 4 li pass mi shong shide Pheichon ni number 4 na khuliga chui li pass mi shide kachang khat hi danger salakai area li pam le danger salakai area li pam na call Mr. number 7 Mr. Thot kathana call akan salaga kateo khamang ne sorda hang no ji ya hanau li khet ga shok khai mane Pheichon na singwa mathalak khai ball ka thachang mi lishit le Pheichon na thachang mi le number 21 na Haokok 11 na Pheichon 11 na singphung le satle 11 na 5 section ko home rock le ka
kapang nào kia đó hậu sơ cái đấy ở đây nè Haokok goalkeeper nè Mr. Haokok captain Mr. Pheichon nè thực sang mình vai apang khang nè cơ truy line cái thực sang mi along đi sắc trong từng hóng rock này number 4 nè Pheichon nè number 4 nè pass sala cơ rồi là 13 minute shit này 13 là 3 pass mi tar cơ pass sa sang vai sát này 13 3 nè along đi cái thực sang mi nè cơ Haokok ni defender bi nè Let sasang mil ka awila Pheichon ni pangni title ball hi nathalak khai alung ni pass akhami jang number 8 na sing lay Pheichon ni 8 na sing lay 4 pass sa mil ka thak sang khwai ngara nei number 8 na awila sakjang dang hom chat lay number 18 na 8 na sakjang dang hom chat lay kai mi na kom lai na khwil ka nathalak khai ball akha Mr. number 8 wali issue number 11 ni kapsang mi ne kha kateo kapang naw gida corner tao là phải cái gì cái chỉ hắn cái là xịt cái sang lấy à rồi là corner kiki Pheichon FC vang sắm phong lấy Pheichon FC Mr. number anh cái thục vai sắp sang đến run lấy mà thà là cái corner kick cái thắc cũng mi là cái tem sắc vai run lấy mà bằng là cái nó cái thắc là cái tiêu không mà khăm ya khăm leo cái đó à rồi là Haokok FC na ball sing phong lấy Haokok FC na sing naga Haokok FC na sing naga ka thakshang mi vai Haokok FC mi Mr. Pheichon na mathala ka thakshang mi ka thakshang mi naga alum ni sakchang dang hero ga Pheichon ni defender ni defense salaga ka teo ka pang na dang heyaw e ji ka ngai ron na dang hey ji le phap mata thori referee na whistle khong mi naga awi hi Pheichon FC mi wang free kick ka sam bang naga và thực sang lịch vai sắc trong ta chỉ lại cái thực sang minute lấy number 5 nó quên cái number 13 nó sinh lấy number 13 nó tem xa lấy cái yên rồi tara nè khơi phun lấy cái gom lấy cái am khum tới lấy chỉ lại cái thực sang mi rồi chỉ lại cái thực sang mi lấy cái number 19 Pheichon ni 19 nó quên lấy 19 là side đi number 8 lim shot ni sinh cái sắc trong ta hay rock nè Haokok nó quên lấy Haokok number 23 nè pass sami laga number 18 ni pass mini shide number 18 na number 13 ni pass mi jang shide kha kateo ka pang naw gida out taw oi ne number 22 na arila Pheichon ni 22 na sakchang sing ga 22 na sing da arila 22 na sing phung laga ma chu ha tha mar da 8 ni pass mini shit ga along ni number 11 ni thak sang mi yang la melung ka zabana iba mi rotary ti box air kan chokwa ta phanin ka sane ka mushok thure tarawi kamatha ana khul phung laga ngaleli herta le laga ka thakshang mi khwai ran le ka thakshang mi laga Pheichon na sing ka teo ka ta na ta phom sau gi da offside tai rồi Haokok captain nè cái thực sang mi khwai ran lấy chỉ lại nó cái thực sang mi nữa chỉ lại thực sang mi nữa Pheichon ni for head solution shit đi number 4 nè 23 sắp trong từng hang rock gì nè cơ cái xin lắc hết nè cho có cái đó ari hi Pheichon ni wang goalkeeper nó thực sang mi khwai ran lấy Pheichon ni goalkeeper nó thực sang khwai ran lấy mathalak cái nó thực sang mi ga number 18 Haokok 18 nè mathalak cái pass akha mi ga 23 limit ali shi de sak chang dang home rock lo 12 phai nè 23 sak chang dang home rock lo corner kick ta hau lo pai cái gì hắn lấy cái chân khát nhiều ông cháu lấy stage kunuk lik ho sang mi dak lấy fans pung chili cái chân khát chân phát lấy
corner kick Haokok no khiliga mathala khai corner kick aka miliga keeper na mathala in sa save sa mere Mr. Nasinga atam chawgida Shiwi second half extra time hi atam khuli vang run leye tim khanini shina hiwa khang sam lam kan na li mre ngalang da hopok vang ran yau se da phaning ga sami da leji ning shinat le Atsui semifinal khani hiwa kajang khat yari ni yang naga niyang chaud laye matha chaud laye arila Pheichon FC na Haokok FC na mathalai real mi dak lejili ning shit laye ari hi score line hi 1-0 in a lead laye Haokok 1 Pheichon 0 the lead lay. Haokok with 16 na mathala kay pas akamitaye arila ayarly bondak le audience spring ni request salushit ke itumi crown hili light feeding side dak legi khanganai ping hina on kasani aulo guji request salushit le Pheichon FC na katakshang mi khwang round le goalkeeper na katakshang mi laga mathala kay bola katakshang mi number 16 na khuilaga pas mi talo shide kate ho pang naw gida out chokai rei 17 na Troy mi laga number 16 saksang dang hang rock laga kate ho makhamya ta rock laga heizi khang rock leo gida falling mere Haokok number 18 na kataksang ni Khwaisat lay thalak khai bola ka side limit ai 16 ni metal ka 18 ni ming ni shide 18 na thalak khai crossing milaga het sa Khwaisai yang no Pheichon FC goalkeeper na shot tak khui ji ba ka chang khat matha chaut lay side limit shang milaga Pheichon na sing phung lay Pheichon ni number 13 na ball sing chat laga thalak khai pas sami khwain run lay ka Haokok with 13 na khuli shit lay mathala khai ball aga mishang lo shide Mr. number 3 Pheichon ni number 3 ni het sami laga goalkeeper na to khul ga rashang mi le ka teu ko ka tot ngok tong reok le mathala khai ball aga along ni kapsang mi laga arila Pheichon ni number 3 na sing khwai sakchang dang hom le out mata khwai sakchang da hot naw sine ka teu ko ball sine ka thak na khai ngai ana hui khai maning ni throw in hi Haokok ki wang sam phang play thalak khai throw in a khamil ga 16 na sakchang dong hom jat la 16 na sik crossing song mi jena ka teu ko makhayo gi da out chokai re arila Pheichon FC goalkeeper na ball hai mi laga ka takshang mi khwai ran le thalai na chui line ka takshang mi alung ni ka takshang mi laga number sakchang dang hom rock laga makham ya khaleo gida number 4 na khuli shit le number 4 na khul ka
number 4 na khuiliga ball mission khwai sat lei ka thakchang mi khwai ram lei number 4 na chui lagai na along ni ka thakchang mi chui line along ni ka thakchang mi ga Mr. Kuchar na head sak jana Haokok 13 na khuli shit lei Haokok 13 na khuiliga Mr. number 3 Pheichon 3 na mitali shide ka tiêu ka kapang nau gi na au chokai re chokai na ka Haokok lang sam lei Haokok number 24 na chui lagai na along ni ka thakchang mi ga Pheichon 4 na defense salu shit lei number 6 na khupung na ka number 6 ni sak sa akhaleo gi da kon kli akhaleo gi da Mr. number 8 Pheichon 8 na khuli shit lei Pheichon 8 khuli ka ishila ball sang khwaing run lak lai da sakchang dang run lai mathalak khai ball aka alung ni thiksang ni laga ball je number 18 Haokok 18 na khuli ka sakchang da pass mi sangai Pheichon 3 na hom na ka hiwa khalem chok sara jaw gi da tang sa kai re number 2 her mi lu shi de Pheichon 12 na singlei 12 na chui lagai na alung ni thiksang ni laga number 6 ni pass mi sang ni number 22 na sakchang dang hom de Tarana le shiri kom se na tu khui laga awila mukhum hwai ran je ka ball je khui laga thakchang ni hwai ran le chui line ka thakchang ni alung ni ka thakchang ni la number 4 na Pheichon 4 na 8 li pass mi laga side li mi shok ni shide side li mi shok laga Mr. number 19 na alung ni pass mi jang laga ball hi goalkeeper li Ilai na ka thakchang mi li shitai rai Pheichon ni goalkeeper na khui laga khipali ka thakchang ni sikle ji phaning laga ana chui line along ni ka thakchang mi laga number 6 pai mi ni number 16 na khui laga Haokok 16 na khui laga awila Pheichon ni 22 na singa la hai khang akhale ho gya ong ta laga number 8 na free vai sak run lei Pheichon 8 na free kick aka sampang laga ka thakchang ni khwai ram lei hi danger salak khai position ni lei mathalak khai ball aka ka thakchang khami ni kha Haokok FC goalkeeper Tarana khui laga Mr. number 16 ni pass mi lu shide 16 na along ni ka thakchang mi ga 18 ni pass mi lu shide 18 ni pass mi ga 18 na sakchang ta bai rok lei 18 ni na sakchang ta bai 18 na Mr. number 7 ni mizang khawai ran 23 ng bai khuri shide 7 ni pass mi laga awila sakchang ta 7 na sin chat lei number 5 na khuri shide ka Pheichon ni yang throw na ka sampang mi shit lei le substitution aka le lu le mathala kai pass aka Pheichon ni number 3 na khulga 3 na single ga mathala kai alung ni ka thakchang mi le Mr. Kucheno head salaga Pheichon ni 14 na 24 na pai rok laga sakchang ta masasing khwai ran rock laga out shot gi da Pheichon ni lang number 8 passing play Pheichon ni number 8 na side li mi shot laga awila mathala kai ball Pheichon na sing jatle crossing sami khwai sakchang ta ball cutting salaga sakchang ng hom sak tak lai ka jagat yenglo Haokok wi Mr. number 7 thak ka thana sakchang ta hom rock laga ka cheo ka tot na rock gi da out shot ai re goalkeeper na khui laga number 8 li mi shit le number 8 na khui laga number 3 li mi laga Pheichon ni number 3 na sing le number 3 na sing laga 8 li mi shit le mathalak khai pol aka alung li ka thakchang mi lu shide alung li ka thakchang mi laga Mr. Kuchar na head sa mi lu shit laga tarali head song mi laga goalkeeper na tu khui laga ki ka kong khlui le au gi da referee na mamya mane jaw gi da arila tara boina ka thakchang mi khwai ball ji hai mere Mr. number 4 Haokok wi captain na chulai na ka thakchang mere chulai ka thakchang mi laga
Mr. Number 7 na sakchang dang hom na 16 na khui phung lui Haokok khui 16 na sing na number 5 li pass milu shoot le number 5 li pass milu ka Pheichon ni 3 na khui le ka Pheichon ni number 19 na sing phung le number 19 na number 19 na Haokok khui player aka ngatak rok na ka tong le sangau gi da makham ya khale gi da yeng no Ishi organizing committee li request sak sau ke match hi ku mshuda organizing committee li jangda lai members bingna stage shong hili thalai ka krami lak lo chi hi 14 na khui le Pheichon ni 14 na sing phung le ka mathala khai pass aka ni shang na ka number 11 na 6 het tok rok ni ka awila Pheichon ni wang Troy na ka sampang na 8 li har milu shit le 8 na tek pas sa milu shit pas walanga milu shit ka mathalak khai side li pol mi tai sakchang tang homrok le sakchang tang homrok na Pheichon ni sakchang tang hot na ta khle hi le i na thei le mathalak khai number 8 li pas milu shit number 8 li pas mi le ka side li mi ta lu shit side li sing thak le arila number 14 na sakchang tang hang rok le sakchang tang hang rok le ka sakchang tang hang rok na mathalak khai crossing a khami le ka head sa ka je na ma chu thu da out chogai re request salu delay match hi ku mshuda organizing committee na li jangda lai members bingna stage shong li rami kwai Etem sak vai sanai ka Pheichon ni goalkeeper na the she really na khui phung na ka chui line ka thachang miliare arila Mr. Gujar na defense solution na ka Haokok na sakchang dang na vai rock le Pheichon ni number 6 na Pheichon ni number 6 na hertami khwai 19 ni milu shite 19 ni milaga number 8 na khui laga mathala khai pola ka alung ni thachang ni ka number 13 Haokok ni number 13 na sakchang dang na vai rock na ka makham ya akhale awida Arila Pheichon ni wang akai sampang ni shitle Pheichon ni number 8 na thalak khai pol aka katak sangmila alung ni risky salak khai aka ta laga ka kateo ka kathak na ta kathak na hoi jao gi da linesman na offside khang me re Mr. Kuchana, number 4, Haokok captain da, kathak sang miliga, arila number 7 milu shitley, 23 na sakchang dang labai jatley, 23 na Pheichon ni number 12 ani sakchang dang labai rok laga, slightly pass mitalu shite, Pheichon ni number 11 na singphung lay, number 11 na singphung laga, crossing mathala khai kami, yang no, goalkeeper tara boy na, safe sak vai sakchang dang ran laga, kateo ka ngatak ngau kita kateo ka ngatak ngau kita kacang khat net si ngai jauh lagi the first Pamring Memorial Open League Tournament in semi-final league Rami dakle team khani hi Pheichon FC na Haokok FC na Rami dakle ni mathalai Rami le team khani ni le team khani players ni ling ka si color ring ka phapong shop to le Ishubi ground hili light fitting side of lagi kamanai pinjina boss sitting manai da klay pinjina ning sak lagay na aksida on kasami aulo guji hang shit lagi
Haokok nữa cái thực sự mình phải ra này đấy number 4 đây number 4 là thực sự đấy number 4 là thực sự mình cơ dương lo number 7 thoát cái turn ball sinh phong được cơ goal ở điểm sao hoành run lên Pheichon number 3 là defense sát lên number 3 là defense sát lên cơ goal thì sinh phong được cơ Haokok về number 18 number 18 là mất thalak khai item sai khờ cái tiêu cái chui nào bây giờ out cho go ấy Pheichon FCB goalkeeper đó goal hay mình cơ shoot thì hay cái thằng mình shoot lên cái thằng mình cơ anh mình sẽ trong đường hay giật ngược lên anh lên mất thalak khai Haokok đi defender đi defense sai luôn cơ 7 là sinh phong được sát tới khi học nick lại gì mà hàng ra mới đây khờ cái là shoot là cái nè 8 nè khi được cơ side li pass mi shot le 3 li pass mi laga 3 na along ni katak sang ni number 16 sing le Haokok number 16 sing number 16 sing ga 18 li pass mi tali shi 18 li pass mi ga jan control sa khai khang ran ni ka kila shila ga na chogo gida awi hi Pheichon FC mi gang train sampang laga number 3 na katak sang ni number 13 na khuli shit le mathala kai bola kha number 4 number 6 ni number 14 ni sang ni number 4 na 6 na tong sang ni Haokok na sung le Pheichon ni 8 na pass mi sang le anong ni pass mi sang le section dong hom zat ngok le section dong hom le number 4 na ATM sak vai sa ni ka block sai re section dong hom zat ngok le awi la Haokok FC na tang lai na katak shot le atam tau gida Haokok FC na akamui finally wang ashina book side hi yari bingi shot kamian soda ang shit le Pheichon FC ning kationg masalak lo machina na shi team nila kajang khat ning shi congratulate sangai le issue semi-final hi Haokok FC versus Pheichon FC reo laka Haokok na 1 goal line yuere team khani li congratulate sam kamisada itung to na pangla kai na pang famous chok kala Haokok lila all the very best for the final match tomorrow issue organizing committee li jangdak lai members pingna khawau khoni shad lai ka stage song Rami khawai latlui da kapone organizing committee li jangdak lai members ping na thum na pam dak lai bam jena station li khramilu itum ran ye sa khawai le au gida na thum li tarkar sai dei jena katha khulung li station khramilu ji sakla khaina kapone